Welcome to Zo Fantasy Channel. You are entering the world of Soulland. Episode masalampang kan thirle chuadin Sun Moon Kingdom lampanga Emperor Zutian radin anupui Juzi chu inkaprai turin atia Juzi hianin amhalamin iu ho thisen lo lak manawagin tu fange apai jok don ti po hi shiat mai ani to lova iu ho alo har chuadin bebe nen chuadin a ability imitation mangin Evil Soul Master angin anin siama Tian Hun Kingdom avakalaya Evil Soul Master aman pakhatsu Tang Ya ti omnam hun hi anzota anduang information ti an na inhuin si God Pavilion Master Elder Zuan hena anthushiat ang baka ma unlock zeldan turte chu anrona episode top dona zia baile iu hote anin huvele bokani kha Tang sek chung lampang lo lagin bebe te ho po si God Pavilion atagin anlo ho chi chaito chu anbula chun vatla din senior bebe tun tum chu mission in nei na mun tura keima ka local vetowang ka huna ni veto aloti senior bebe chu din chaito tuna kan tang sek din mun hi nang point i shelom soul guide weapon order antam ang reng box siya teacher zone in amain han en kol don sila mania ti ne chian ni don si lova ani ti lova chunin Soul Guide Weapon siam lampanga nang irin tlak berbok siya nang iom chuadin kathate po amuang vesin aloti chaito chuadin fiam thu hiadin senior bebe han en kwalte tangsek kandin thatatagin kumtlona kalchuak mi pakhataom ani chuadin kumtluadin tangsek na thilvela pumpel charchara chuti rualin Soul Guiding Weapon siam lampanga ero a talented a thaturu chumi asoi pa chuadin iu ho local paymek chu nuisang hianin avamel zeu iu ho local paymek chuin senior chaito ka om lo hlanin min rel chiang mai loti chaito chuin rel nang le ka thu soi kha dik ve ka lo ma loti senior bebe chuin chuti soita ka chunin adik che mai chuba ka iu ho hi Sun Moon Kingdom lampagin an mi tha chak mania an ni ho pum pelle borok ti dai dau nan tang se ka hian enga mo chen chu om ve ri se thang loti chu thil chu kai point ka thlope ti in teacher zone alo lang zuya an committee na roma an lut ngal iu ho chunin teacher Tang Ya hi tang sek member satli arungot ani lova Holy Spirit sek ne na tanga chan chu hi kamo phurna pakhat ani vesin loti ingai to na chu ka hret puilu tukche amai ro chu iu ho in thada chho khop mai teacher zon chu na loti ya teacher ka training na vela hianin ka in thada losin tuna hianin sol dualo level sumriat ka kai to loti a thian de ho chunin level sumriat a anlo ti rol dual a try ani chunin he thilika zo tangche Soul Master ini na baka hianin engthil dange ni na dangi nei aloti iu ho chunin teacher isoi omzia chu Soul Guiding Master mo aloti vat I soul power lampang hi I cultivate tha a I thang chaka I soul power po asang chakhle ama ero chu Soul Guiding Master level 7 a ilatang charger mai nang po initian ilom ni email mate Sun Moon Kingdom chaknan har pakhat Soul Guiding Weapon le Soul Guiding Master ani kha email mate chaknan har pakhat ilo dole thailo ni chuadin a soi chu olma se van he hi har se deu turania loti iu ho chu in ngai tu vungin adik kot mai teacher Sun Moon Kingdom lampang an chaknan har ber pakhat hi kan dole thainan chuadin an mani ang thawa Soul Guiding Master level sang tak ka di angai di ka level hi ka up nge angai loti teacher zone chuadin a thai ti pain le khazial hi iu ho omna lampanga a the pheya iu ho chunin lo dongin a chunga mi chu a han en china he chu decomposition canon level rate mo alo ti chuaka ni thum chungin khami blueprint mangkhanin level rate Soul Guiding tool lo siam chuak ro ni thum chunga I khoi zo manani chuadin kan malo ka operation lo om tura khianin I telve karem tianga tia iu ho chunin second khatlek po kho ral lovin Soul Guiding tool laboratory lampang apanding hal nal mai athil siam tur hi thil all ai ani don lo wagin a thiante ho chunin kong khara tang hiadin an lo bi ruwa chaito chunin decomposition canon hi aka nai na hlo om te nia a destructive force turu takani single target attack Soul Guiding Weapon zinga chunin aka hi a hlo omin anaber ome eng ang level po siam don sila Soul Guiding Weapon a level puite a hianin
siam hi a harbik aloti zia chuanin kan class leader hianin decomposition canon level riat lai mai asiam don chuania siama har tur zia hi ka ngai tu thiam lo zo ka loti chaito chuanin nichi mule kan teacher zuan soul guiding master level 9 po hianin han siam don sila be ve fe chu angai mai theini aloti an hnung lampang atang teacher zuan chuanin ao alo thian kar engma ti lo ang chuanin anin siam rem halwata teacher zuan chuanin dikta ka soi chuanin hetiang anga iu ho la cham se ka ti na chan po alaka hianin thil engemo ka be sei ve wangania alotia alaka thil be sei a engang thil nge ni tin chaito te hau chun rangjit hianin an lo zot dragon city tanga nan chiu ne na divine ice crystal an lak kha in la hrengang chumo method sang mangin a property velte ka hanzir chianga ato pa chunin a khai khom na hetiang ang hianin kalo nei ta ni kha divine ice crystal kha a quality a thachung chuang hle a top grade metal thachi tuna kan hmu le kan hriat pha khau nen po hianin anin tluk pha nga chung ho ai po chunin a thazok mang chu a om zia chu soul guiding weapon level 9 siam nan a thadon ti na ni chu nakin zela soul guiding weapon level 10 siam nan po alhaman tlak zelang chum wale aloti level 10 siam nan man tlak ang mon loti teacher zuan chuanin kaya tan chuanin soul guiding master level 9 hi ka thlen san thei ber chu animaya divine ice crystal hi iu ho ultimate ice nei chau hianin asiam theiang hetiang ang ro hlu divine ice crystal legendary weapon asiam tur hianin iu ho hianin soul guiding weapon lampanga hianin athiam na hi he aya ati punbel na satangaya ni alotia je chuanin teacher zuan iu ho a hianin ithai seng na sain irin na ingat na sa hle mai loti teacher zuan chuanin a rilru te in iu ho I theina zong in han beite keichu level 9 hi ka limit ani tamai sia engtik ni ayemo legendary soul guiding master level 10 I han thlen ngei ka bei sei alotia pon lampanga goi le nan chiu ten sparring match an lo nei meka be le midang te po tangsek thil vela chuan an chan pol vela an boilom hle a brother ji po amha ang thawin ahun ol nei hlek chu cultivate na namhang charger zelbok chu tiang chunin ni thumlai chu aliam ta a iu ho omna lampanga chunin thoma om tlat mai ehe iu ho ni tlat mai ti in chu lampanga chunin rang takin an tlan khom hala iu ho khanin la siam lovin siam turin alazir chiang charger phota a khoi chhotan do ni na lang a taksa tanga energy chaktak mai lo chuak chu pon lampanga mi te ho point an feel phatlat teacher zon chunin he nau takhi chu a taksa tanga a energy ti chhuat chu a chak hle mai ancient monster amut na tanga lo tho chuak tur te po anga lom le lo ti zu san si po chunin ka thien pa chu ni kher lo silam chuanin monster mishing taksana ye mo ka ti ve tak takang mole alo ti ya iu ho chunin a soul core chu amang zui boka hetiang ang levela soul core nei to mo teacher zuan chu na lo ti ya a metal thachi chu lakagin a tubo ala boka a outer cell turvel chu a han cher tanta outer cell kan ti hi chuanin an weapon siama a kom turte atak sa peng sang turvel khani mai an weapon siam hianin core hi anei sang le thina chu ero chu tubo man na cheni to lova uluk taka formation siam angai thin teacher zun po churin iu hoina a divine ice crystal lo hon hi top class material ani boka a hmunom thamviau mai alo tia Asiam tu decomposition cannon hi high power soul cannon emo single target explosive cannon ti point an soi thina atlas puite ro rawa soul guiding weapon asiam harber ani role hianin single target offensive tula aka na berle hlawom ber ani telve boka chiang taka aka fu to chu dam chuak zawanom lo ti te hial point an soi thin decomposition cannon attack na force lo dang tur chuadin mun thum zeta anin dan na ability hi an attack na ain a chakjok angai hiala ti chuanin iu ho chuanin adang zong a zo fel thu chuanin a core tur chu a life guardian blade la chuakin a han kertran ta a decomposition cannon level rate sim laya a harsalai ber chu 24 core formation rem khoma central core formation pathuma siamania heng 24 core formation te hi amal te po hianin
Soul Guiding Weapon Level 7 Central Core Formation I Point Ahar sa Zoka Iu ho chodin Asiam chak char char le a Teacher zone chodin Kan hun laya Kasiam masakber lai chodin Decomposition Soul Canon Level Red siam nan hianin Ni rukngot kamanga Core Formation siam nan hianin Ni thumot kamang mole alo tiya Pon lampanga chuadin enga moza thianin theile theilawalo enin anlo lang hak thap mai ti chuanin iu ho chuadin core formation somni palizet mai chu reilo te chung chuanin akir zota a atop nan uluk taka arem khom lampanga langai chaito chuadin ohole arem khom tran do ne alo ti teacher zone le elder zone ti hi kan soideu sek maya hei kan lo shet pol takin elder zone kan ti hi chu si god pavilion master Strike Academy lampanga mi khani ya teacher zone kan ti ve thong e ro hi chu Sun Moon Kingdom ami iu hoina a hroi kirta khani ti chuanin iu ho chuanin a spiritual power te chu mangin a chung lampang te chu a han en fia heng formation te hi khir khan veo ma sela formation an ni ve miwa wangin energy le soul power le experience an mamo himani maya tuna hianin ka soul power le mental power ten Soul duolo level somriat kahan kai chautua Grand Solen Master level po kalhatlu tukto love chu wang chunin he thil hi kati theilo na san tu rom lo iu ho chu na lo tia pon lampanga tagin teacher zone chuanin ole a to ber chi angai tak tak ta lo ti chuanin iu ho chuanin a second martial soul Ice Jade Scorpion a soul ring pasarina martial soul true form hi alo manga akuta chuanin Ice Needle hi siamin alo keng zui boka comment chen khata solen wana changtupa tangsanale solen trua a changtupa iu ho hiadin inzom na an na yam ti te om thina iu ho le tang san te hi chu thisena inzom na angkha pakhat ma aum lo ani ama ero chu afanubial pa niya nakina amak pala ni turti na ni chu tin divine world le mishing te khovel hi ain anglova helai huna kum khat kha divine world ta chuadin ni khat borvel le kaniya divine world ta kum khat le mishing te khovela kum zathum somruk panga kha ain henvel ti na ni chu ti chuanin iu ho point ahar salai ber mai chu paltlangin controlling crane technique amhanga a soul guiding weapon siam mek chu boro ka ti kagin patrang sang chu mun khata arem khoma ani thumna dakar engamozat abe inhu chuanin decomposition soul canon chu asiam zo theita a decomposition soul canon level rate ho hi meter khatle achan vevela sai hi ani tlang pui boka asiam na ruma chuanin a thian te baka teacher zone chu lo lutin kalom puye chen lo ti lut sap sapa iu ho chuanin teacher zone nangman han enin check-in I han test vel dwe matia angai lowang ral khata tangin isiam lai kha kan lo en vekalom ti sul pakhat ma inei ompo kan relove nang te reu hi tuna chuanin soul guiding master level rate in tak tak ta e tin soul guiding master level rate betsi a oma chuanin abel zui boka a thian te ho baka lo en tu tangsek member engamoza chuanin an kut an lo beng dar dar heti mek lai hianin heti lampang Sun Moon Kingdom lampang ave thung zutian ranin anupui joji chu pale sa omin rai turin in puwa charo ati awangin khuma hianin alo mobile maya ain ka braidona in ring toem empress imperial physician chu na loti in ring toe iti tur chu tiro atia bomami thisen chu ala chuaka atu thisen jok tak chu niak mo he nu kir hi ami zia wang hianin kamhumel thalei thei to lo reng reng he lampang Strike Academy lampanga kan han kirle zoyang iu hopo decomposition soul canon
ni thum chunga asiam zo mana wangin operation lian tham tak mai an nei na mun tura chuadin atel vedona strike 7 monster generation ma saber tangsan le a thian te ho milim point lunga tileng thar kher mai headmaster yan le elder yan zi te chu yu ho le a thian te ho chuadin zana chebe an han buk te te a chhuak turin inin peito mo fa te u elder yan zi chu na lo ti anin peito thu an lo soi chuadin e chhuak angu an ti a kan ria tagin tu na Tang Ya chhan chu an tumna an kalna tura hianin elder yan zi le headmaster yan te po an tel vedona ni kha an soul guiding device mang chuan thlokin in beina mun ma mu tur po a om nual mai anin beina vel chu aturul he mai yu ho chun lo ti headmaster yan chuadin tian hun kingdom hianin an ram hi sanmun kingdom kuta chan ma sila tianling city a military omna hmuna formation lian tak mai an seta helai hmuna hianin in hnuk dokin anom ri meka elite force tian hun dualing le jingluate helai hmuna hianin a lo bera soldier nuai nga borvel an oma helai hmuna tanga kilometer somni panga borvel hla a sanmun kingdom ten an speite nuai thum borvel an da ve boka ma se kan ti tur ber kha Tang Ya chhan chu ania in beina na salutuka chudin tello ram kan tum donia atia